tiga ng'ombe waigare kiugo ri ndurenda kumenya irio icio itheagerwo ku we no thimo huraga toguo Alex aroigate nigetoka kinene muno kina ng'ombe 52 ndio ng'ombe ifatie guconithio hari maundu macio mothe ri taturunge hari horo ige modeling ya ukuria wa ng'ombe no horo wa ciugo igwa kwatia nikwacho kwa korate ona thiini wa ndeto ici njengari o mundu okite akoya karuhonge gake riu ta ni consultant ucio ena karuhonge gake kwina onge nake urendia ciugo na kiale hau uronge nake ni veterinary ndamenya kana athesha na mai kana athesha na ki ugakora to sector o mundu ena gake ria muico muno o haria turi ni undu wa gacagaca icio aflatoxin na kina ndu na kina gwatuikate iria ritu ti quality tigatare inginywa ria maitu kuria muci kuria ndiraca tondu akirithagia ku kiuguri andu makorera iria matiramenya kani rega riu bodo gwetwa ihora uhoro wa cow comfort ni gutigira mundu gwetwa Alex tondu niwe ambassador wa cow signals ni akwari uhoro wa maundu macio mothera gwetana manyitaine waki wa ng'ombe uria ng'ombe riaga it is all in one as long as marari over around the cow Alex ni akwari uhoro ucio no nyambe tucoke haria hakuga ati consumption ya iria na health onakorwo hihi ni ndagitari makiaragia uhoro ucio no correlation hiyo ndikoragwo ri it is not correlation hiyo ndikoragwo ri proven from place to place ndungithia ati ukore kuria iria riranyuo muno ni kwa andu marwaraga mirimu ya ngoro tariu mabũrũri mara manyua iria muno mari Northern Europe the Nordic countries ukinya 370 liters per person per year macio ni maita matatu ma consumption ya Kenya kundu ku ngithie ri hi ni omena mirimu iria mingi associated na iria asha na nigetha uigwa ati bururi ni wakinyia 150 liters ati magiko average ya iria tunyuaga riothe over andu aria twi nao ciuke 150 and above bururi ucio nduranyua iria fluid anymore maranyua iria muno riri in solids nikiona mabũrũri matongoretie hari unyua iria ni aria mariaga cheese na njira cigano tita uria urakiuga njenga ati aituma na thia cheese thini wa irio aria angi makamiria thini wa pizza we ni wona Holland ni ukuria ginya bar of cheese kana European countries the cheese is actually a very common meal ginya mundu akiruga matubi ukona ni kila cheese andu makinywa wine urakora ni wine na cheese akona ni coffee hena cheese so mundu ya cheese kilo imwe a cheese ni kilo 10 iria liquid koguo no wona multiplier ati mundu bururi wa cheese ni ukorona iria ringi makinywa iria ringi makiria koguo hari udagitari naguo ni wenda gukara ringi context ukoneka kana mirimu yo ningi ndirathie igakuania na climate itu kana maundu mangi matari directly marahuzikana na iria hari undu ungi ningi ciana ni cinywa iria muno koguo ona korwo mundu ria nutritionist wa andu ni mundu gwetwo nutritionist food science ni mundu gwetwo Alex ni ndi mwana wa economics no ni gweta kuga ati korwo no kuhoteke kana karia gaku ukahega iria mwana ucio ginya kwa chief optimal height yake iria ni teithagia muno na ni wega muno ciana ingenda kuga ati ciana ikakuheo cai ikaheo ucuru na ikaheo iria na kungihoteka iria ngirathi ni makana kaginya gakinya class 8 ciana reke inywe iria ona idea ya Moi President Moi kuheana iria cukuru it was not only at a cost consumption it was also ni tondu ciana ici the development stage ile irabatara protein muno nigetha kugituika ati muciucio ndu ina protein ingi iria riu rikarugamirira ciana ici ikahota kugia na hinya na miri yao igakorwo makahota kuneneha tondu ciana ikuraga na iguru na ungithie kundu kuria kwakaga irio ciana ikuhega muno ndikanurwo na uguo kundu gutari irio just go to some places takugweta igatindima ukore ciana ile guhi ati mwana na miaka iganona uraikora mwana ciana ciri class 8 wamera marugame waigira mwalimu waigira ukona ciana cia kinya nuthu hari uko expect like kinya tondu gutina irio jiganu koguo mwiri ukehacha in the same way mundu cio agituika ni akinyia miaka yake ya ugima aberie kuria wega handu akura ihana iguru tondu mahinda makura ihana mathirire mundu cio atuika around
tondu no ukurire riu no norire no ndungira iha miaka ya kuriha yathi no andandukire kwoguo nikio igua politician mkiwa kuri ati andu round no muno akoti genetics ni kuri also factor ya kwaga kuria wega mwana ucio ari munini kwoguo iria rinyuo ni ciana na rinyuo muno na wanda mara produce dia joke mwana wa ethics bwana waihura ethics ako kuri arimi ethical ni arimi iria murimu iria angithondeka ng'ombe umuthi theshwo antibiotics akamagira thi muthenya ungi kwa indi ucio agakamira thi muthenya ungi agakamira thi arimi iria manyitire githomo kiu wega muno ona ndurabata ati kurehe watho ni ndana na murimi aikamira thi arimi ni matigire gwikira iria tiga kundu kumwe brokers ni meka maundu macio gwikira iria mai mamekiraga mai iria litikiragwo mai mugunda arimi metikitie ati ungikira iria mai ngai ni atumaga ng'ombe yo yage riri na yage muturire munene arimi metikitie ati ngai ni apanishaga mundu ni gwikira iria mai kana ni mai matheru iria lekiragwo mai na takataka icio ingi reuma kwa murimi koguo arimi makoma mari ethical na twenda kwira ginya arimi indo ici ingi meloni na indo iria ingi ciothe ciendagio mathangu ta spinach murimi ahura ndawa umuthi akamenya ciana ciake iria cire in the city no cio ikaria indo icio koguo tukathi go promote ethics na gutire watho ungituma andu ma behave bona jenga gutire watho ungituma andu nio meiraga ndautie wira na andu metagwo Dutch nio mathomithirie we nio datu ndo nethera juhoro wa daily twathiana muthuri ucio bururi wao twakinya airport agathia akagura nguo ingi akaruta ciake iria arai nacio guku kamuria aruta iratu gwateginya iratu na nigo ireja akajira tondu wa migunda ya achereire Kenya ndingemenya ka kuri murimo guthi gutwarira migunda ya Netherlands koguo nguo ici ne ndacitiga igathi igaikio dustbin ya airport akagura nguo ingi iyo itagwo ethics ucio tu watho uti mundu amuria urare ku kinikio reka Kenya no ni kwiyuria uria atiriri iya gikonde ya thiro ya bacteria kana thiro ya murimo wa foot and mouth joke ndiurehe bururi mugima murigo ucio githiti munene muno hari aremi wenzangu kana andu aria ni advisoraga kana bururi wakwa ago kwa gitiga iratu ciake agathia akagura iratu ingi iyo itagwo ethics na ako kuri undu gateithia bururi uyu witu ni kindu gitagwo ethics uguo ruga ati andu mathondeka irio magekira irio itagirire angi makagura ngonia ya irio magathi magacenjia kilo handu ha kilo na ite makandika na igana maundu macio mothe ni kuraga moragaga ecosystem ya sector ugakora arei matira trust kindu kiu andu makajia guceria irio cia humite abroad makago trust aciari ao enyewe aria mararima ukona mundu agiceria iria ria kuma France tondu ndaretikia ati bururi wao kwina andu mena mutugo ucio mwega wa kumenyera quality ya kindu kira mara produce in the market riu leke gwete horo wa Alex ne hemurigo wa compare what is India doing that we can do he maundu mere ndarikirie kuona na maundu macio matianika bururi wothe when we India niko na states wachareta ta state cigana hihi no gutwira da wiche dathire state ithatu na imwe southern India inya Andhra Pradesh Hyderabad Punjab na Maharashtra icio ni inya na kundu kuku kwina urimi wa iria na kumwe ni dry ta Andhra Pradesh kuhana ketuke kuhana kita kibwezi thirikari ya county kana state yukaga atiriri tondu ntwenda ko introduce irio cia silage nigetha to feed when we mafeedaga bogo matifeedaga ng'ombe ni nini muno tondu ng'ombe ni complicated tondu sacred ugo ni coordination ko we hinya tondu ona cia kora matigacithija ugo bogo ni cia ko manage generally meda ku introduce silage na county ko igatiri murimi wothe wagura silage hari kilo 10 thirikari ikari ha kilo 5 murimi akari ha kilo 5 hari mwaka mugima nigetha arimi mahote ku introduce a feed that is energy rich icio wala kiawiga tondu arimi amatiuwe atende kuri ati ng'ombe ngiherio njega no ngere iria ri ni ati thirikari ingika nigetha stimulate consumption ya irio icio ng'ombe cia arimi ya irute iria ringi arimi mone mbeca nigetha matigatiga ku produce tondu bururi no ingihia andu na ni wafatara irio na India ingeje ku import it will be too expensive for them na bururi uragaga ni import ya irio especially bururi witu twahuthira bilioni 300 hari mwaka tutagirwo bilioni 15 hari mweri umwe ya kurehe irio icio imwe no tuhote guciproduce guku nigetha tunyihie imports na bururi wa Kenya naguo
kiria tu importaga muno ni ngari nikane we ni tuko tulindite in Africa ko import ngari ni wake ura bisha tuka export shai tuka export kahawa tukagura ngari cia second hand koguo the import export balance ona tugeragia kuga ati twina more imports than exports nitwa niki turacenjania nakio twathi twendia kahawa ri tukana ngari ya second hand handu hagukana na matinga to tungikana na matinga ri ni kwirania twathie gwako kiria twa export ri nikio twathie kuongerera no riu tuthia twa export tukaihuria farafara na ngari koguo ona it doesn't matter about export import balance about what are we actually importing after exporting twahuthira tuona foreign exchange no ri twamihuthira gwika atia koguo idia makona atire nigetha tweherie uhoro wa kurida na import tugerie kuintroduce the best feeds for this farmer na tondu arimi matingitikia matonete ri itungi inject 50% tumagurire irio meda ng'ombe ciendaga after gweka ugo mieri 3 ri to observe to net riri arimi acio ni marikia kuona ni to proof concept account to proof concept arimi hau hangi ni megwetwarithia ucio no ndo abere ndonire undu wa keri murimi akeherio biro ciake cia thitima na akeherio magoti hari indo ingi irio ciake cia ng'ombe cia kugura kana matinga ati ungitwika ni rarehe technology jeru urauta Brazil urehe India wakinya haria kindu kiu warehe gyakinya Kenya gyakinya bururi ucio wanyu kirio haria portini thirikari ya kuriha 25% ni undu wa ku introduce technology jeru ya gutuma India it produce more than it was producing before thirikari igakwira heko we are giving you 25% na ndukuri hajute tondu warehe ki ni wa introduce innovation agacoka thirikari yo ri ikoiga ati murimi wothe uhuthagira thitima hari urimi kana ni guthia irio kana ni gukama kana huthagira thitima kumurika ng'ombe tuko nigetha irie muno tondu ng'ombe ingikionio theri ni autia wira na mahota guciona utuku ria iragika tondu thitima yo no irahuthira biro kuria ngi mahuthagira ng'ombe guthiurukia kiria brush cia ng'ombe ici ng'ombe ithia gwithwa nacio there are many uses of power kuria ngi na marahuthira thitima gukuru iria nigetha ritigage na bacteria rigithii thoko thirikari ikoiga ya Punjab murimi ucio ari receivaga biro ya 0 ugo biro yake ilithia kuria kwa billing yakorwo ni murimi igekirwo 0 iyo nta 0 rating tikuga ati ndachajwo hari mundu ramiriha you see there's a difference between exemption and 0 rating biro roke ari ciringi 3 no mundu ari registered ni murimi na nditwa confirm ena ng'ombe ciake 200 na ni a producer iria na ni ari kura na ni ari githikia irio ugo mundu ucio biro yake athitima ni 0 rating nigetha irio cio ara produce irio cia bururi naguo wage ku import account to connect uria murimi areka na strategy ya thirikari to what extent is the farmer contributing to the strategy of the government that is very important o thirikari yo ikahota kuga ati mundu wothe ungienda kwambiria dairy farming no enda kwambiria large scale ati makeria ma ng'ombe ithano hari carbon ile yao ile itagwo AFC yao TFC AFC the one for money the finance corporation magoka magutwarithia githomo kiu ukareherwa university kana aria maragithomithia Dr. Alex ukareherwo mundu ucio agaguthomithia ciumia 7 warikia guthoma ukaheo loan ni AFC na loan ruti na interest na ukuhe o warikia guthoma koguo riu haria maundu maria ithwe turona idie gika currently tutingihota tondu heno tiganu wa kindu gitwa economic aspirations and economic reality yini moyo ugo ta big four waihura ya aspiration economic aspiration it's an economic daydream you see the way temanama muthenyo umwe maundu mari no twende meko ugo political voice ikauga this is what you want to do economic reality ikauga no it is not possible we have a public debt to deal with ugo agikoro no maundu mari ithu tungenda actually the big four ne wish to a large extent na TV cia tondu kuri mundu wa wekire mahetia ni tondu economic reality ndingiota gu support kiona kikeu tondu twina thiro wa kuriha na riu ri kuratwika ati no ginya tuongerere taxes ni ronira riu taxes igiongerwo ginya maroni riu ginya indo cia ng'ombe iria ciehererio tax ni icokerio tax riu ginya machinery iria andu mariguraga tondu hatire njira ingi ya thirikari kuona mbeca ikongerwo tax koguo ukwendaga murimi uria athereme in the aspiration no reality yakwira no murimi ucio ukwendaga athereme ri mwire riu aruta igoti nigetha irio icio arahea ng'ombe cia ciringi 40 ituike 45 nake aumire ithiu tuone mbeca in the short term rucio ni rukerira
tutanoka kuri no kuria ni mbogo icio nicio nagweta horo acio kuria ni mbogo percentage ni mbogo kindu 80% ni mbogo na entire fururi wothe urauta kindu percentage iganate iria ria India ni ringi muno thĩinĩ wa bũrũri no agwĩci after America na India no do ni numbers mena market production per cow no koma level ya O2 ni producers ni igana okay India maundu mara maingi ikorwo ri mbere tondu wa numerical the actual numbers of people that mareka maundu waigua ati nio mara produce igana ria nyingi ni andu igana mara produce everything is in billions of people na wagaithio ne kihara wa gathua ni umwe wa athondeki a irio cia ng'ombe irio athondeka irio cia ng'ombe kugaithio muno irio okay kera ndi wena gwiciria ni tumiza mugambo wake muno atiriri Alex yes ndaigua akigweta horo wigi states ciganona reke twambe turiganirwo njenga ni nja wa Gikuyu-ini counties citu ono twehere hihi utakwa njenga iria ici irakuhiriria ta Iroka town tonya tunyitha ta Nyandarua tukenyire tuthie okoke tuthie naku thaici tukorwo na governor umwe thiini wa counties citu umurie governor wena ng'ombe cigana kunyekete statistics nyekete census ne governor ne njau cigana iraciarirwo governor ne iria rigana atia gwaku rikamako governor ng'ombe cia gwaku ireaga irio okumako onakorwo Maina ni arauga ati Big Four ne kionekire hari maundu maya mothe ri ni ri governor we nawe arageria kunyitithania maundu maya maku mohoro urimi na the Big Four kana hari weigi the national strategic plan ya bururi board ya iria ri ni ukagwo gukorwo hari maundu macio tona macerera kuria ri mena kuka they are clueless gwiciria tariu ngirora bururi kindu kimwe kiagite muno na gwiciona bwana Maina ne can concur na ndire ni data gutiri data tariu tuturite tugite iria ria Kenya ni 5.2 I think for the last 5-7 years 10 years ungirora species ya thomiro miaka 10 mithiru ne mzee Mwai Kibaki no yarathomo thai nere guthomwo rucio ne honorable Munya it is 5.2 billion liters per year uko data Kenya gutiri na gwiciria hari murata witu wetagwo Dr. Mejo agricultural advisor ni arageria ku encourage counties igerie gukorwo na data na ni hauta wira mwega but basically tha icio no nguria governor kana ona urie ginya minister ona urie Kenya Dairy Board no makuheire estimate tondu tutie na systems cia kumenya uria iria ritu rirathondekwo ndathomeire Israel na Israel Dairy Board ni system no makwire the last 24 hours to produce it iria riganona le quality hanona twina issues hanona na arimi marona challenges hanona na interventions iria ciekirwo hanona within the last 24 hours uga matha 24 uga kuma uhoro wa ira 24 hours kwagia na kaundu gathara naguo ne andu othe because the system is there na nironeka haria online na ma produce 4.2 billion liters of milk na they produce 5.2 billion kafururi kaigana Central Province kala produce iria ringi na gacoka kanyua so in terms of data Kenya twethi kuraihu muno na angikota ri data ri ndungihota gwika planning the likes maindaru mageka economic modeling ri utai na data ndungika modeling kugo tuturaga tugaga 7 liters of per cow per day tukari ohoro wa somatic cells ingi ikoragwo ku andu-ini tutagukiaria muno tondu tutienda gutwaria ohoro wa some figures tuonaga report-ini iria ritu rina issues hana haria ona kono tukinyuaga na igenda gucokia kiuria hanini kurigana ndagitari uri wauga ri ungirora iria unginywa yogurt ni ukugagirira miaka in fact unginywa grathi ya iria ni gukinya miaka igana comfortably guarantee o muthenya ukanywa yogurt grathi nyuko kinya miaka igana gutumandu maria ruke oro ndirago ando maruru maganda guaranteed minimum lifetime yes guaranteed minimum no ni scientific na we ni unyuaga muno ala kiletiketio gyo tondu ni food scientist nona ni dinauga I did food science University of Nairobi
miaka 5 thomagira uhoro ucio longevity ni ongagira longevity ya muturire waku igacoka igagutua mundu mukenu mundu muthaka mundu mugi ko no ngihe mwana ngirathia iria o muthenya iria ihehu ndiko ririega muno cheese ni kindu kiega muno cheese is very good melted cheese all over dona nginya irekirwo nginya nirahota kugurika guku Kenya. Well, bei ikire iguru kidogo na most of it ni imported no twage thitokachite hapa as a country no tuge beria kuingira maundu-ini macio thino ngenaguo twinaguo Kenya iria ritu 80% ni liquid na no iko transport liquid again is a very high cost uko onto kufatara tuthie mwana wa powder as we progress uko gwe ni tukufatara tushoke baraginyo let's go back to the basics ya kulima ng'ombe kuheaga mafefe momu kuheaga miramba na cienja cia marigo ndu kama to define farming ira turari uhoro wayo kuheaga nyeki overgrown ikurite gaita mbegu igacoka ikoho igakorwo na nyamu iria ikwiragwo ni kinginya mbui nginya nyamu ingi ari kundu mugunda uroragire ng'ombe na nyoka iri nyekinde so nyeki igakorwo nginya kugono tutikwaragia maheni mutikwaragia that is the truth ari tondu Alex nyagweta uhoro wa feeding ire dia kwiri ati ntwa ire ng'ombe 30 na 32 tugika experiment nacio ngombe tugathi tukirare mi tuhe ng'ombe ici tucithondekere diet njeru gukira uria irariaga mbere ng'ombe 30 na 2 Kiambu o kwa Njenga kwa Njenga ici ng'ombe ici irari within kuma haha Kiambu town uthie nginya toguthire Muru ng'ombe ici ciothe in fact tuete ng'ombe 50 no that atune cio ciarikirie Jani. Tondu kuri ikorwarira hau gatagati ikage mastitis kame drop kuri giukora nake mwene ni arogererio tuko tondu aretekia wathi tuko agacenduka akamehe iciko igire cia ndirimi igathukia ithabu ng'ombe icio 32 reke ngumakie tukoria murimi urabindaga ate mbere indo icio Alex aragweta murimi arakwira nie bindaga machicha ndehe muramba nirakwirira ati hindi bagitwokita hati arimi mahea ng'ombe kiria menakio tikiria ng'ombe irenda nikiria kiho nikiria available arimi makona kariko na ng'ombe umuthe tukuria thara na muramba njoke nguongere maria nyambe thi handu ndirathie njoke thaa kenda nyone aria ukinyetie nguongere muramba kana mekige ikorwo ri agreement ya every day andu bahe kinya mekema muthe tukuria thari cia mekema ugakorwo smallholder systems are very difficult tondu murimi ucio ri mugunda wake handite waru handite kiria kingi ciana ni irenda kuria uguo ndangihota guthondekera ng'ombe mutaratara wa kuria every day kiria ririaga uguo okiraga ona kurimi thaici twaria ha kuri murimi utaire toro agiciria tondu thani wathire haria ndiratuaga ri na nyekire ndarahiro ni yathirire ri ng'ombe rucio ikaria ki oria we uraraga wina thire wa mundu kagatoro niguo araidia kiagato kirokwaga okira gathi kwa murimi ndia kauga uhe githara giki o ici itina ciga no muthi kamuira ndecirie ng'ombe we karia ki uguo there is no long term planning ya ng'ombe icio kiria iririaga koguo ria ndori ya rimi acio 30 na eri ngimoria kiria mafindaga wonaga ni mchanganyiko maalum uyu aheaga kina na kuri makuhiririe muno na angikoro ni Kiambu kuhana uguo tondu Kiambu ni kuo kuria arimi marumagirira tondu thagora wao ni kwale mwegega gukira andu aria angi ta hura mbica iko murimi wa Kiambu ni arahe muramba murimi uri Gorika kana murimi uri na guku Tetu kana Shamata kundu kuria wigwa ati Nyeri nio makona margin ira nini muno profitability ginya research dey cikagwo ciugaga arĩmi me kũrĩa haraihu na cities nio currently nio makona margin ya nini muno murĩmi ũrĩ Kiambu ni akoragwo na hope ati ndahe ng'ombe irio wega njoke ndihoiria no njokie hathara yakwa na ndigwo na margin kanini aikorwo curi Kiambu na margin guaranteed positive margin ni arahe mĩramba rĩ murĩmi ũrĩ matũra-inĩ kũrĩa kũraihu na ena kagombe gake koguo arĩmi maheaga ng'ombe kiria menakio no ti kiria ng'ombe ifataraga that is a major difference ng'ombe icio twacioya rĩ hari ng'ombe irangenirie muno iraumire mwacioetere kuma January tutuire twika experiment hiyo mwaka uyu kuma January twarikirie experiment hiyo mwisho wa mwezi wa kana githie Ethiopia ndaroria report hiyo na andu marora report hiyo makarigwa ati what are you talking about ng'ombe ya ena lita 8.9 liters ikarugamira 19 in the third week hiyo ni more than 100% increase
ng'ombe ya ina lita 24 hari ng'ombe muthuri ungi murata wakwa ina ng'ombe ya katambe ile ina 24 irarikirie 39 ng'ombe imwe irarikirie 39 ng'ombe icio by the way waihura nigetha ndio hota gutuka excited ukaiga ng'ombe rucio ng'ombe icio ri twacaguraga iria within 100 days kuma yaciara iyo niyo itago early lactation hau niho handu haria hega muno ha gu challenge ng'ombe ndungi challenge ng'ombe na ihu priority ya ng'ombe ni gacau o challenge ng'ombe iria iri within what we call early lactation kuma yaciara ndikuigana rimwe uguo twayaga ng'ombe tukame feed wiki 3 na kuri ng'ombe icio ng'ombe imwe twathire wiki ya kana nigetha tuone graph uri rorete ugenda guthima graph aikwera athi yabatete no ogere wiki imwe wone kana ikugwagwa nigetha athi itagutuka flat umenye ni yakinya andu aretagwo diminishing marginal returns riu diminishing marginal returns ni kumini era uramhe kilo mwe ya daily meal hau bere la kuheaga wiki ya bere la kuheaga wamhe kilo mwe ya daily meal kuhe kilo igire cia iria yakinya handu kuhe kilo mwe ya iria ri na kilo mwe ya iria rari ho 35 ri na daily meal 35 ri ni kuona ni rakuhe ciringi hari ciringi uko gitiga ni yakinya mwisho wa uhoti wayo genetically wa kuheria tugakoti kurukamira hau riu twonire ati the best period ni wiki 3 tugafidio ng'ombe yo every day kiria tweraga murimi ni ati thara ni waku na ntwakwira nikio cigana okuhe thara na mae ni maku ng'ombe ko na mae throughout na nari uka mundu uri ukaga ku check na ndarikwiraga agiuka okay akorekana ni haihuru mae na ni mae ni handu ng'ombe gukinyira ng'ombe imeni ciambire kurehe fujo tondu itimenyerete gu separate ntwa separate ng'ombe yo tukame isolate tondu ni experiment ikale riki riko ng'ombe ciugaga cionaga I'm not used to this eka kuria for the whole day utoko tukiuga ino ni aremo ne go separate ni gwira cia ng'ombe ni social ng'ombe itiendaga ugu ati itule ria ina group ucoke muthenya ni wenda kwika experiment umeherie umehingire umekireria turio twega ikora yone that is not I'm not used to this atikava irio cicikare reke njoke haria kole ng'ombe toro ndio tukiuga they are very mude itirenda go separate igicoka ikigwa kigeranio no hari ingiche ugire ni kaba ndugu cikare tonda herio njega kirungu ng'ombe icio cia tumakirie tondu on average ng'ombe leo ngeria ringi muno yari 140% ni kuonania ng'ombe ya double ya choka yongera iguru 40% more than double uguo ng'ombe ino yari raite nyanya igithie 19 what does that tell you ng'ombe yo dia hunaga joke gwire kaundu kage ng'ombe ci 32 ng'ombe ici ciothe on average ciana maciara macio matatu maciara matatu Alex no akwire iyo ni maturity ya ng'ombe maturity ya ng'ombe ni third lactation third birth ng'ombe ko itago ni mature ya kijia maciara matatu uguo ng'ombe ya icira rimwe maciara iyo ni adolescent ona tume challenge ga muno she is still growing iyo ni young adult adolescent it is still developing no ile that ikinya guciari tare gatatu ri hau niho twendaga riwire hethiri wayo na niho ungi me challenge wega muno tondu even biologically it has developed to maturity you get ng'ombe ici ri ciari cia kilo 400 ma 64 handu ha kilo 600 na ni Frisian ikinyete maturity ne fati uko ile kilo 600 ne fati we uri atiriri ciari cia kilo 400 ma 64 niki uguo ng'ombe ici kuma ria ciaciarirwo ne ikoretwo ni mahinda maritu muno igakorwo umuthe itikuria mitangiko umuthe gacau kohetwo haria na noko tugacoka twike experiment uguo no ginya ko hena kindu gitagwo kuhoma hena period cia kuhoma hau gatagateini kilo iria ciragwo ati ng'ombe ongerere gram 700 per day ile gacau iria no koyongagira 100 kana 500 kana 300 nigetha gutukia ati ni yakinya maturity na ino kilo 464 ugacoka ng'ombe ici ri twarora kiria ciariaga mbere itiaiganagiria kindu getagwo dry matter intake akore fatie kuria kilo 24 yari ya kilo 19 continually uguo ni yahutaga then two balanced diet tuko irio icio ng'ombe weraria tugatwara software ya nutrition gwici Alex ni horo ruminate tugekira ruminate nigetha analyze yone ng'ombe no nikiraga ugakora ng'ombe yo riria iriga kuria enough protein for the longest time murimi ucio kamuria utuiro he ng'ombe irio ici for how long ng'ombe tuire ria goguo ni hadi na miaka 20 koguo ng'ombe ciake ciothe iticia kinyaniria balanced diet nikio uritu wayo uri 464 hadu ha 600 ugo ngika calculate on average ng'ombe yo nitete kilo 136 by the time we kinya that maturity ugo ndugutiri hindi ga kinyaniria breeding
gutinde ga kuhe the milk that it should give you with her genetics niguo Alex yogire atiriri uno tugikinya handu tugiye atiriri ka tugithia down genetics twajie tuhuruke genetics nigetha tuhote go feed genetics ici ituhekeria twatanyaga ituhe twa breed nigetha ituheria no tukibreeding ng'ombe kinaneha icoke kiaga irio nikio uritu wayo utarakinyanira na nikio itagakinya iria riria we watanyaga na breeding. So the breeding objective has gone ahead of the feeding objective. Thank you. We have to think that. Ndego kuhe iria ria kuigana. Ndiga kuhona na ndege kuhe njau njega. Ya riri ngai akuhe kana kogi wae watwara cukuru. Ukamenya ni kogi atia. Ukamenya atia tondu do expose ile kana kau nigetha hakiri ciako ituike challenged umenye ni kogi ri no nginya gathie cukuru. In the same way wa breeding ng'ombe yaku wega yakinya advanced genetics Frisian Holstein that's the best cow in the world. Ng'ombe ici ya cia Israel irakinya lita 100 peak Nigeria UAE Emirates igakora ati the peak ni 100 liters ng'ombe icio cio the Frisian uguo no genetics ya twina guku no wakora murimi ni maheirwo mbego icio no go supporting ng'ombe ici ri hena difference ya uria mafidaga maburi mothe maria maragwetwo mena above 15 liters per cow per day mahea ng'ombe tikwindo ration ni kuga ati ng'ombe no ina protein ina balanced diet na ni mix na indo icio hea nago hamwe ngekuyo ni mukimo kusia alage ameta mukimo tondu indo icio the tukanitio in one bite kogo ne ka buffet obo ne buffet but it is fed in one bite everything together ti atuka he ng'ombe ne mukimo karia ne dukaria so that bite has everything it needs igacoka kamigananiria urito wayo na kirera aria niki gitumaga ate thiini wa Kenya utiri talk ya kuga ati ng'ombe iria ration ng'ombe iria kiria murimi enakio arimi acio ni magahota gutobora commercial agenda ya urimi wa iria arimi atwaria horo wayo mararia thina wa cost of production ti arimi acio marahe muramba acio matira thina wa cost thina wao muno ni ati matina irio in the first place cia kuhe no murimi uria commercial wa mufuata akwira nie ne njui ng'ombe yakwa kiria fatie kuria ni thondekete ration na thondekirwo ni experts no riu data cost ya ration iyo ri igoka ciringi 40 ndacoka ndathie thoko ria ndirona irahe ciringi 38 koguo murimi ucio no ari higa if the farmer is going to do the right thing then the farmer is going to close kana age choose we the wrong thing nigetha atuike sustainable na ne orauga magacoka hi guthie kugura iria matukaini na naguo bururi ri ugure o matukaini mane kuingira hau agweta ri ndeke mwe yes niguo diga utinie tondu no ndenda uturehe riri haha urira murimi ikira kina thiini wa ration thiini wa ration ikira kina ndona andu marauga haha sube hena sube naguo oramaire ikira sube muna ndema heaga sube no ndikumahe umuthi gwecia niguo maracia kana umuthi ahota kumakua tha next time nega maikia kanya akwendo oragie ciuria mundu hotana kayo sube ona ringi ni uroraga njegedi kana mucaragira murimi uguo mukamwira ikoguo hena githinjiro hakuhi ici citue nyama na ndona MD he mwalimu Mrs Ngiru okay ajira ni akena muno ona student yake you know that is my class teacher arauga kenete muno no tira wa kuingatire acha tishi waga uthaka ucio primary oyo no athomithie githungu no mutie ndajari githungu ha Santi sana etamarira ya kimuri tuikirie tsoke kaida tare kone. Have you set your goals this month? What are you aiming for? Step, again. Make sure you're doing everything as I say, you'll reach your goal. Join our